رادیوی دنگی گل دنگی توی هاواتیا دنگ گل دم باش کدرن هجای روز 30 2024 دوشنبه لبروکسل ساعت 13 آمدگی ساعت 14 منوچه نواروژه پیشکش بکن دست بکشن سر نوچه کجکی چالاکی نگرتیگان سلاف کرن بانگا خودی در کتنا مزن ترکر آکی پیشاره داره جور مرگی دست سر کر اینسیاتیفا گل بانگا سرهدانه کر نوتو پینچ کسان به نام یکیچ سپیتی خواستن به چه امرالیه PPG بلانچو اشاره ماه گلانی اشکره کر گریلا تیوی دیمن نوه شاندن دوباره روشباش واره گدارن هجا ایرو کردستانی به فاشیزم AKP MHP به دربه فاشیزم جاره کدن هشیار بون دستورداری AKP MHP فاشیست شارداری جول مرگی خصب کر وزیر کاری هندره ترکیه رگهاند کو وانج بو شارداری جول مرگی والی جول مرگی وکی قیوم مرکدار کریه وزیر AKP دازانین کو جبو هف شارداری دم پارتی جول مرگی محمد صدق آقش به هنجتا اندامی رخصنا PKK KCK'ye لوانی هاتیه بنچاف کرن و لدی جویل پرسین هاتیه دست بکرن جبو ویجی دوساوی ده والی جول مرگی آلی چلیک وکی آلی کاری شاردار هاتیه ارکدار کرن پارێزەری محمد صدق آقش آزاد ئۆزەر مزپۆتامیا گوت پۆلیسên دەوڵەتا ترک دۆ سبەهێ موەکیلێوی لوانێ گرتن و برن دۆزگەریە پارێزەر ئۆزەر دەستنیشان کرد کۆ لە دژی موەکیلێوی لێپرسیندانە دەست پێکردن لەسەر دۆسیا ئەوی ژی بریارە ڤەشاری هەیە هەم پۆلیس هەم ژی دۆزگەری بە هەورە کار دکن و بریارە ڤەشاری لەسەر هەردوو ئالیان ژی دانینە ئەو بریار دەخویا کردن کو جاردن و سیاسەتا قەیوم yani siyaseta xesip kirine bikin pratike konserve beriya dem partiji girtina binçavan ya şaradarı cule mergi Mehmet Sıdık Ateş şermezar kir got jardım siyaseta xesip kirina şaradariyan kirin pratike konser ve beriya dem parti desni şankır ku evi pişti civina derbari müjarede daxuyaniya çapemeniye bidin Lalidin hevseroken giştiyen dem parti nerazibun nişani serdegirtina polisan yalı şaradariye u girtina şaradardan gotin edibesem Di saatin serisibe de polisin dagirkeriya Türk şer şaradariye de girtin hadzanin deriye şaradariye jî hatiye şikandin u di şaradariye de lêgerîn pêk hatin korana ku şaradarî û hemû kolanên tên şaradariye jaliyê polisan ve ji trafîkê re hatin girtin Hevşaradar Cole Mergi Mehmet Sıdık Akış Luane hate binçaf kirin Parêzerê Mehmet Sıdık Akış Azat Özer destnîşan kir ku derbarê muwekîlê wê de dozeke nû hatiye vekirin li dijî vê faşîzmê hevserokên giştiyên dem partî Turayhatîmoğullar û Tuncer Bakırhan daxuyanî dan Bakırhan di peyama xwe de ji her kesî xwest li dijî feraseta qeyûman a dagirker helwest nîşan bidin daxuyaniya dem partî wihaye Em vê feraseta qeyûmkar qebûl nakin ew nerazîbûn gelê me jî di sîyekê adarê de biriyên demokratîk nîşan da ev feraseta derbekar ne tenê gefeke li dijî cule mergê ye gefeke li dijî hemû gelên Tirkiyeyê em bank li her kesên alîgirên demokrasiyê dikin ku li dijî vê darbeyê helwestê nîşan bidin Hevserokê Dem Partî Turayhatîmoğullar jî bi hemana armancê nerazîbûn nîşan da got îktidara ku li ser sindoqan li hemberî îradeya gel têkçû dî sal li pey xesib kirina îradeyê ye bi zora polisan hewdide şaradariya me xesib bike em ê li hemberî vê zihniyetê bi tu awayî serî netewînin banga me li tevahiya derdorên demokratîk ew e ku li dijî vê zihniyeta qeyûm sekna xwe nîşan bidin Lalidin guda nîja serokvekîla Hukûma Dem Partî Gulistan Kılıçkoçî têkildarî deste serkirina şaradariyên Cule Mergî û mijarên di rojevê de li navenda giştiya partiyê daxuyanî da Gulistan dazanîn ku ew ê li dijî xesibkirina îradeya gel li pêşiya hemû şaradariyan dest bi çalakiya nobetê bikin agahên berfrehtir di nûçeyên bê de em ê bore parve bikin
Berekudan ejem heldun xadigijin bigijinin jora mergi Parizer Onur Düşünmez parlamenteri Dem Parti jora mergi heldan emedu domen Divên aberê de bangeke girîng ji însiyatîfa gel ya Kurdistanê hat banga serhildanê kir însiyatîfê got heta em şaradariya xwe vegerînin em li qadan bin. İnsiyatîfa gel ya Kurdistanê bi daxuyaniyekê nerazî bû nîşanî deste serkirina şaradariya Colemergê da got heta ku şaradariya xwe em vegerînin em dakevin qadan. İnsiyatîfa gel ya Kurdistanê got gelê Kurdistanê bi derbeyeke nû ya faşîsteyan re روبرویه گلی کرد کو ده هلبجارتنین خواجیین سویکی آداره ده سرکرتنه که مزن بدست خست AKP MHP ده آسته که ورده تک برکون نکار به جبیر بکه ده انجام برخوادانا مزن ده هفته و هشت شارداری هاتن بدست خستن ده سلاداریا فاشیست AKP MHP کو نکاره خوال ویکی راگره جبو طولا تک چونه خوهلینه لپی پلانین نامردانه گرتنا شارداری جولمرگی نناسکرنا اراده گلی جولمرگی تاین کرنا قیوم نشوناوی تیواتیا ısrara li ser siyaseta mîtingeriye. İnsiyatîfa gel a Kurdistanê got gelê Kurd helwesta xwe ya li hemberî van polîtîkayan Sûyekê adarê di dema hilbijartinê de û pişt re jî li kolanên wanê nîşanda wê tu carî serî li ber darbeya qeyûm netewîne mîna ku li wanê jî rûda wê destûrê nede deste serkirina îradeyê heta ku şaredariya xwe vegerîne jî wê li ber xwe bide. Li serî de xelgê Colemergê em bang li gelê xweyê li tevahiya Kurdistan û Ewropa dikin ku xwedî li îradeya xelgê Colemergê derkevin heta ku şaredariya xwe em paş ve bistînin. Faşizma qeyûm al Colemergê li gelek bajaran jî tê şermezar kirin serdegirtina şaredariya Colemergê binçavkirina hev şaredar û tayinkirina qeyûm li gelek bajarên Kurdistan û Tirkiye Divan saatan de heta êvarî tê şermezar kirin bi fermana hikûmeta Tirk ev şaredarê Colemergê Mehmet Sıdık Aqış wezîfeyê hat dûrxistin û hete binçavkirin û qeyûm danîşûna wî. Li dijî vê faşîzma qeyûm wê li gelek bajaran çalakiyên şermezarkirinê pêk bên Hêzên Demokratîk, Aştî û Kedeyên Stenbolê îro saet 18 wê li qada 6 hane ya li Beyoğlu'ya Stenbolê daxuyaniyê bidin. Li gelek bajarên Bakurê Kurdistanê jî wê çalakiyên şermezarkirinê pêk bên li Amedê li pêşiya AVM Ceylan saet li 15 li Dersimê li Kolana Hunerê saet li 17 nîvan li Çewligê li pêşiya avahiya Dem Partiya Bajêr saet li 13 û li Êlihê jî li pêşiya avahiya Dem Partiya Bajêr saet li 13 nîvan vakiliyan çalakiyên şermezarkirinê pêktin. da got ebriyareke siyasiye parlamenteri CHP Mahmud Tanal li ser hesabê xwe X'ê bertek nîşanda got biryara qeyûm ji bo hevşaredariya Colemergê biryareke heqûqî nîne biryara siyasiye li holê tu biryarên girîng tunene dozeke hevşaredarê Colemergê Aqış ya dudome heye wê doz 5 Hezîrana 2024 da bihata li darxistin li desthilatdariyê bê îdarezandin hevşaredarên Colemergê ceza dike biryar erkdarkirina qeyûm jî ji bo bandorê li şandeya dadgehê û darezandinê bikeye. Desthilatdariya AKP MHP dibêje ji bo hilbijartina şaredariyê tu asengî tuneye lê kesên ku di encama hilbijartinê de dibin şaredar jî digirin û cardin şaredariyan xesib dikin. Parlamenterê CHP Mehmet Bekkaroğlu jî bertek nîşanda got wiha nekin, vê nekin, vî welatî vî gelî ji hev cuda nekin. Hîna dadgehê tu biryar nedaye heke biryara girtinê teqez bibe wê demê endamên meclîsa şaredariya hilbijartî wê serokê nû hilbijêrin çima hûn wekî desthilatdarî îradeya gel xesib dikin. Hûn ev kesên vî karî dikin, hûn kîne û hûn çi dikin? Hevserokatiya Konser Revberiya KCK bi daxuyaniyekê çalakiya girtiyên siyasî yên li Bakurê girtîgehên Bakurê Kurdistan û Tirkiye silav kir û banga xwedî derketina berxwedana li zindanan kir. Hevserokatiya Konser Revberiya KCK got helwesta girtiyên siyasî û peyam hakûditin civakê gelekê giring e. Zindan ew qadin ku rewşa civakê bi şemberî radixin pêş çavan. Yên ku vê rastiyê herî zêde dibînin û kêlî bi kêlî tê dikoşin girtiyên siyasî ne. Ji ber vê jî gotin helwest û çalakiyên girtiyên siyasî divê ji rastiya civakê cuda nedîtin. Berxwedana ku girtiyên siyasî di nava mercên zindanê de didin bersiva her bi wate ya li dijî zilim faşîzm û qirkirinê ye. KCK destnîşan kir ku
کو گرتیان سیاسیین لباکوری کردستان و ترکیه جی 27 مجدار 2023 ور و ددیج زخت فاشیست تیجید و کریارن قرکرنه لبر خوددن. د سری د مالباتن گرتیان هیز و دردورین خودی هستا بر پرسیاری جبو پشکریا به گرتیان سیاسی ره چالکین جیهرنگ تکن هول ددن دنگ گرتیان بدن بهیستن و بخن روژه و رایا گشتی. رژیم AKP MHP برنگ هری گران خول سر زندانا فرضی که دستلاتاری AKP MHP کو مجیه خو مجیه رژیما 12 ایلون یا فاشیسته تجید و پولیتیک işkence لگرتیان دکه لبله گرتی جی بتاوی تسلیمیت قبول نکن. برخودانا گرتیان کو زده 6 مهن دوام دکه جبو راکینا تجیتا مطلق آل سر رهبراپویه جبو میسوگر کرنا مرجن آزادی اولکاری و تندرسیا رهبراپویه هلوستا گرتیان سیاسی و پیاما کو و برخودانا خوددن دوی جالی جواکه و باش بفهم کرن سیستما ایمرالی زندان همو جبو شکاندنا هیوی آزادی و ترنکرنا باشروجا جواکه هاتن آوا کرن لو ما تجید مطلق یال سر رهبراپو بویه بنگه قرکرنا لدیج جواکه تنه به هلوشاندن و سیستما قرکر آ سروران پاشروجا جواکه دکاره به افراندن جبر ویجی نابه کو جواک لپیش بری راستی زندانان و برخودانا گرتین سیاسی پیدنگ بمینه دیوگل خودی لداخوازن گرتین سیاسی درکوه و بکوه نوالو تفگره ده هیزن دموکراتیک شورشگر پیوست تکوشنا دموکراسی به بنگا و آزادی ناو نتوی ره بکنیک دیو herkesin کو آلیگر دموکراسی و آزادی نه لبر فاشیزم را بن خودی لداخوازن گرتین سیاسی در بکوه لدیج سیستما تجید işkence هلوسته که هفار نشان بدن و تکوشنا یک بویی مزن بکن. در نیجه هپگی جی بیلانچوی شهر یا مهگولان اشکره کر 43 داگرکر هاتنه جزا کرن 31 جی هاتیه خستن هپگی بیلانچوی شهر یا مهگولانی ده گوت گرلیان 82 چالاکی کرن 43 داگرکر هاتن جزا کرن 31 هات خستن گله کلوپلین لشکری هاتن امها کرن داگرکران جی 286 جاران به چکین کیمیوی 37 جاران جی به تقمنین قدخه ایریش کرن. ناوند راگاندن و چاپمنیا هپگی داخیانی خود گوت دولت ترکامتینگر آرماج دکه کو گریلای نزادی کردستان این کو گارانتی اسب روزا آزاد گلیمنه تصفیه بکه و ایریشن خوین قرکرنه بگینه انجامه لدوجی همو ایریشان تکوشنامه به روح فدایی اپوی لبر خود ده هبونا گلیمه د پاریزه و هیویا و اسب روزا آزاد زندی دهله دمها شهیدان امها گولانی ده بر خودان خود دومینه و برسوا پیویس دده خاین و هفکاران هپگی باکشان سریریشن سوجه شهرین دولتا ترک و آنی زمان کو ارتشا ترکا میتینگر یا کو نکاره لهبر برخدان دیروکی یا هزین ما پیش و بچه جاردن قرالین شهرین ناو نتوی بم پیدکه و لدیجی تونلین ما 286 جاران بچکن کیمیوی 37 جاران جی تقمنین قد خکری ایریش کر چپرین ما این شهرین لحرمین پاراسنا مدیای 245 جاران به بالافرین شهر 43 جاران به هلیکوپترین ایریشه و به هزاران جاران جی به هوان اوبوس تاق و چکن گران هاتن بمب باران کرن هپگی دست نشان کر کو گریلاین آزادیا کردستان پیواژویا پیشخستنا سروریا تکنیک و تاکتیک دمها گولانی ده جی پیشته بر اوروژا 27 گولانی لاسیمان قندیل سیهای آک سونگور آیدی ارتشا ترک آداگرکر خسته خواری سیهاین کو ارتشا ترک آداگرکر و مدیاوی یا شر تایبت به پروپاگاندای که مزن قالیدکن لاسیمان کردستانی یک بیک تنه خستن گریلاین آزادیا کردستان کو میراته آتکو شینا شهیدین ما دروگرتنه و مزنبونه و تقز بگیجه آرمانجا خویا ریبرتیا آزاد کردستانا آزاد هپگی بلانچو شهر آتکو شینا مها گولانی ببرفرهی و هادا ایریشن ارتشا ترک ایریشن به بالافرین شهر 245 ایریشا به هلیکوپترین ایریشه 43 ایریشن به تقمنین قدخکری 37 ایریشن به درون بمب بارکری 61 ایریشن به چکن کیمیوی 286 چالاکین گریلا بگشتی چالاکین گریلا ین هاتن لدارخستن 82 ونداهین دجمن هجمارا داگرکرین هاتن جزا کرن 43 هجمارا داگرکرین بریندار بونه 4 ین کو هاتن امها کرن سیهایکه اکسونگور سیستمکه راداری 10 کامراین موبسه 3 کپچه، درونه، کنتینرک، 6 کن، 7 فوتوکوپان و 2 چپر. ینکو دربلی هاتن اخستن هلیکوپترک، 2 کپچه، 5 چپر و کامرایک موبسه.
گریلا تیوی جی دیمن چالاکین به تکنیکا تایبت هاتن لدرخستن و شاندن گریلا تیوی دیمن چالاکین لزاپی و شاندن کو به تکنیکا تایبت دیجارت شاتر که داگر کر پیکانینه نوند راگاندن و چاپ منیا هپگی راگاند کو هزینوان دسال وگرا پینگاواد گیروکیا یکی هزرانی ده لهرما برخدانه یا گریامدیه یا هرما شهید دلیل یا روجوای زاپی لدیجی داگر کران به تکنیکه که تایبت سی چالاکی لدرخستنه هپگی دیار کرکو ده یکی هزرانی ده هزینوان ساعت لحشت و چلو چاران ساعت لسیزده و سیزدان و ساعت لحفده و پینجی و شش دقیقیان لگری شهید پیردوغان و شهید گلهات این هرما برخدانه یا گریامدیه لارتشا ترک آداگر کردانه هپگی گوت دوان چالاکیان ده تکنیکه که تایبت هاتیه بکارانین کنتینره که داگر کران و موزیک هاتیه امها کرن ناسامه گریلای شهید چی هات اشکره کرن هپگی ناسامه گریلای کل مردین شهید بویه اشکره کر گوت هفره ما ولات بو نونرکی گرین که یکتیانه تویا گلی کرد نوند راگاندن و هپگی درباره گریلای شهید ولات ده آگاهی دا گوت 6/4/2024 ما آگاهی پارو کر بو 27 کانونا 2023 لهرم ابا گوکیا مردینه دنابر ارتشا ترک آداگر کر یو هزین گریلا ده شردرکتیه ده انجام شردسی هفرین گریلا شهید بون ده همان دخویانی ده ناسامه هفرین شهید آرگش özgür ay و دمهات اسلام اولچای هاتبون اشکره کرن هنگی جی هاتبو دیار کرن کو دما ناسامه هفریدن شهید اشکره ببه امی بگری خو رای گشتیره پاروه بکن اشکره بکو هفریم شهید ولات رامان جلاله هپگی جماعت شهید و گلی کرد ره سرساخی خواستون ناسامه شهید و ها اشکره کرن رامان جلال بناسناف ولات آلیکی لقامشلو جدایک بویه دایک و باف موتیا لوکمان 27 کانونا 2023 لمردین شهید بوم هفری گریلا ولات لباجار قامشلو دنوا مالباتا ولات پاریز ده جدایک بو مالباتا هفری به اصل خواج کوچرین سرته پشتی کو بسالان لنسبین ما نچارما کوچی قامشلو بکه هفری ولات هینا دزاروکاتی خود تبگر آزادی ناس کرد جوانتی خود دنوا تکوشنا شورش آزادی روجاوا ده جی خو گرد دشار لدیجی چتین داعش دل روجاوا و شنگاری تکوشین کر د سال 2013 ده تبل نوا رفین گریلا بو هفری گریلا دما برخوادانا سردمه یا رویبری خواه سرده در باسی باکور کردستانی بو تکوشین کرم پشتی دمکی در باسی هرما باگو که بو به جوش و کل جانا مزن لدیجی هیزن داگر کرد تکوشینا خواه بردوام کرد هفری ولاد ایریچا دجمن آبی 27 کانونا 2023 ده لهرما باگو که به هفری گریلا آرگش özgür ay و دمهات اسلام اول چایره برخوادانا که دستانی پیش خستن حتی نفس داوی لدیجی دجمن شرکرن و تبل کاروانی نمرین کردستانی بون جنوتو پینچ کسی نافدار نامه سپیتیر شانده بشینه امرالیه ده چارچوه پینگواج عبدالله جلان رازادی جپرسکریکا کدره چاره سریا سیاسی ده جقادا نابنتوی نرازیبونی لهمبری تجدال سر ربرو جلان بردوام دکن نوتو پینچ کسی ناسکری که ریخستن جواکین سویلین جور بجور سندیکا پارتین سیاسی نونرین ریخستن آشتی و مافی مروان اکتیویست اکادمیسیان پروفسور روژنمه وانجی دناف ده جسروک سپیتی دکتر آلن میشر خواستن کو ده شانده که سپیتی بشینن گراوا امراله اولی کورینی بکن دنامه ده دیار کرن کو ربر عبدالله جلان جالی به میلیون کردان و وکی نونری سیاسی رواتی قبول کرن حادث نشان کرن کو تجیده که در مروی لهمبری عبدالله اجلان تیمشاندن دنامه بانگی اجبو سپیتی ده ماده اساسیان یا ستاتویا کنسه اروپا هاته ببیر خستن هات خواستن کو دوی لگوری و ماده بکه بنوالو تفگری هات گوتن برز اجلان 25 سالن جمافین خوین مروی به پارهاتی اشترن 3 سالن مافیوی هفدیتنا به پارێزەر و مالباتی را تونیه برز جلان ولاتی دولت که کنسه اروپایی وقتی دنامه ده افخال هاتن دست نشان کرن جبو هفدیتنا به برز جلان را بکرن و درباره روشاویا تندرستی ده آگاهی بینگرتن امجوه ده خوازکن کو دمل دست شانده که بشینن امراله جبو کو ترکیه مافی برز جلان هفدیتنا به مالبات و پارێزەران را ناس بکه دوی هون اصرار بکن گاوه که بفیرنگی جبو کو ترکیه وکی اندام کنسه اروپایی بر پرسیارین خواه بجه بینه
هەیە پرگرنگە ئەف وێ ji çareseriya meseleya mafê mirovan alêzgên re bibe alîkar wê fikara bi milyonan Kurdan bide derbas kirin. Her wiha ji bo ku pirsgirêka Kurd ya li Tirkiyeyê bi rengekî aştiyan bê çareser kirin wê rihê li hevkirinê yê pêwîst jî ji nû ve zindî bike. Di nava not û 5 kesên îmzaya xwe avêtine binê nameyê de zanyar hiqûqna siyasetmedar parlamenter profesorên zanîngehan rêxistinên sivîl nivîskar bijîşkên sazî navnêteweyî rojnamevan akademîsyen û her wekî din hene. Dayika girtiya jinya de çalakî de got xweşî û aramî bi şer nabe û daxwazên girtiyan qebûl bikin. Li girtîgehan piştî çalakiya greva birçîbûnê ya barmanca ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareseriya siyasî ji şeşê guranê ve bi rengê boykotskirina hevdîtinan û dadgehê didomin. Girtiya bi navê Kumbrî Tokay li girtîgeha jinan ya Binyana Qeyseriye ji bo azadiya Öcalan û bidawîkirina zextên li ser girtiyan di çalakiya boykota hevdîtinan de ye. Dayika û Ayşe Tokay ev sedû not rojin ji bo girtiyan di çalakiyê de ye bêdengiya heyê rexne kir. Ban kir ku herkes xwedî di daxwazên girtiyan derkeve. هیوا قدا همیت به چالاکی هدنه گرتی سیاسی همیت چالاکی دنه و تحولی وانینن و ابجوی چالاکی نبردن املت هیا همی بدنگه نه اما یومن آنیایی که دیانو همی زاروگی من همیانن اکو دست خودان است وجدان خو دول به چالاکی خودی درکفن همی را به سر خو و خودی که مخافت گویاده ما خودی درکفن گل نخواشه و این هایی گل حاله و نخواشد بیجل ما خودی در کفن چالاکی هیچی دست بکن چه دست بکن هیچی دست بکن ده املت هم میبیدن که کسی ها جنینی هگه املت را بسرخوا و بکرانو اما نوتش زوم کرد بیویدنی های اما سروک نه اما یه حفظیات نیه سروکی به تیم وی ملتیه ملیت کردنه و دوی اف دنیا را بسرخوا مجد دوی سروک به بردانه اف حفظین هست به چالاکی در که به خود معنا به زاروگی ما بمرن گو حتی داخواست ما بگنه ام به چالاکی نبرده هی کوبت چه هی چند سال چه ایجا نبردن ها نه چالاکی ها بگ به مسخد ها دلی و چه بنبرد و خود به جامعه جینا به از گل گازی بی ملتی به تیم بی ملتی یه شرف و ناف میز به دست خودان است وجدان خال با حبسی خودی در کمه خدا ده هندی دبه اب تجدید های گرانه نه ساملیگ حبسیات نبید چه به دوی به تیم وی ملت هر را به اوج هنه کش سر باره خوا هندی دبه اف شهر زیده دبه مناوی شهر چه به ترکیه جی بات میجده به اف شهر قریجه شهر خوینه نه مناوی خوین برجه مناوی دلی چه دای کم شاوته یه چه کسی خواهدرین دنگ بدن آزادی دوام دکن هاد گوتن تو فکر و رامان نکاره بی تجدید کرن اکتیویستات جای امینه اینان درباره خواهدرین دنگ بدن آزادی دک و تجادای دست بکرن و تجدید ده آخوی گوت فکر و نرین نکارن بین تجدید کرن دوی هر که استبر نوا وان خواهدران ببه امینه اینان دازانین که ربر عبدالله جلان جیانا دموکراتیک آواکر و سدما کریزن لترکیه و کردستانی کمپلو تجدیده پیاما me zelale devê tecîd rabe û rêbera po demil dest azad bibe. Ji bo vê jî kampanya girîngin kampanya xwendina pirtûkên rêbera po girîng e. Tu fikir nikare bê tecîd kirin ji bo gel ji vê pêvajoya kaos û krîzê derkeve divê bi fikrên Abdullah Öcalan re bêne gel hev ji bo pêvajoya krîzê derketin wê jiyana demokratîk jî bixware bîne. Emîne înan got peyama Abdullah Öcalan ji bo hemû gelan heye. Dema mirov van peyaman digire bihêz dibe û mirov dibe خودی اراده دوی ام جوی پیواژه خورد درکبن هیوی آمجی هیکو امی خورد درکبن شینین کانتونا فراتی جی گوتون حتی آزادی ربرا پو امی هرتم لکولانان بن شینین کانتونا فراتی کو بشتاری مشو میتینگا جبو آزادی ربرا جلان بون نسر تجیدا لإمرالی جهوار نیوسرا خوین شینیا بناوی باکیر سینجار اندام مجلس آمابات شهیدان یا کانتونا فراتی نجمه کنجو اندام ربریا گارزیان آکوبانی عبدالقادر مسلم دیار کرن کو اوی هرتم لکولانان بن تاکو
آزادی فیزیکی رهبر اوجلان به دست بخن ولاتیان آنی زمان کو قاشو سیپیتی خواهی پارازوان مافی مروان ایداد که لیله هم بر تجدید سر اوجلان گر اولاله ولقادا به الکورانا به همه جبو آزادی رهبر آبو فیزیکی نب خدا آرمان جا کوبره دخوازه مو رهبر آبو جهب قطب که خرابه بکه کسی که مو آبو جهب قطب که او بخوازه نخوازه او دشمنه او نکاره مجهب قطب که او ند زندانا که او نه شهردا مازوم گابارگوت پنگاوی که هزیرانه دستوردن خطا پوی یال دجی تصفیه کرانه جفرماندارن یجا ستاره شهردا مازوم گابار لسر پنگاوی که هزیرانه جان فراخوی فرماندارا یجا ستار شهردا مازلوم گبار آنی زمان گوبو پیواجوا یک هزیران رج بو هیزن اشکنجهکار و کمپلوگر برسوا پیویساتی داین و ببیر خسک و دوی دمیده دهات خوستن تفگر آزادی به تمامی وره تصویه کرن آرمانجا ایری شهری زیده جی خطا جیانا آزاد بو شهردا گوت مینا کو تیزانین دیروکا پکک خودی جوهره که کوکاوی کوره و هن راستی و پیوان پکک تجاری دنا و هر شرط و مرجع ده نگوهرن پکک تفگر که سوسیالیسته و دوی ده اصرار دکه جبر ویجی دبه کو در بازا شهر ده گوهرتن چه ببه لبره ده شوازا جیان یا پکک ده تی گوهرتن چرابه لسر انجام پنگاوا یک هزیران جی شهر ده آنی زمان کو چه دبه بلا ببه پکک ویجی جوهر خو دور نکوه و گوت یک جی انجام گیرینگ ام پنگاوی وگر القادم باکور کردستان چه بو ده سال 1999 نهان ده دما و کشین ده هن قات هات بون والا کرن دوی دمده اف والای جاردن هاتن تجکرن لبل انجام هری گیرینگ آوی پیواجوی شرگلی شورشگری بو اف قناغ کنو یا شرمه بو لخاکور که شمزینا خطا زاغروسه رندکه شتازا و رماره چالاکین مزن هاتن پیکانین لبو تانه پنگاوا بیتو شباب پیکات بگیشتی شر و تکوشین لتوایا کردستان بلابو اف پنگا بو سدم کو دجمن داگیر کر هجاندنه که جیتی بیجی شهر دا مازلوم لسر روشا داویا شهر جی اف نرخاندن کر ام تنه لدیجی دولت آترک آداگیر کر شهر ناکن ده همان دمده لدیجی هیزن هگمونیک این جیهان جی تکوشن ایرو ناوین دا شهر امرالیه لی امرالیه تکوشینه که پر دجوار و ایریشه که پر مزن هیه ده همان دمده پیشی لهرمن پاراسنا ین مدیایه لی کردستان لدیجی تفگر گل و ریبرتیامه کنسپت شهر و تصفیه که توپ یکون تمشاندن اف 4 سالن گریلا لدیجی تکنیکا ناتویه لشکرین پسپور چکن nükleeri و kimyevi le tünelin şer enli Kurdistan'e şerekepe hampa demeşinin iru gerila teminata jiyana azad ahereme u azadiya gele kurde. Eğer eri şeklidici gel u rebertiya mehebe gerila amade peşili ve begere u tole heline ev eriş be armanca şikandına iradeye geleme bekten lebele hevriyen me roşat erdal andok serxebun ekin ruken sara serhat gravi botan zinarin u şoreş karer ev eriş vala derxistin ev 3 salın dijmin leherem azab amediye u qadın şehit delil azaq rose xitimiye u derbin pir giran xwariye u heji dixwe ev xeta feda ya reber apoye hatan ha gerila li ser binga ve xete şerkir u ve li ser ve xete serkeftin be qazanç kirin. یه گوت شهرستان آسمین سمبولا کدو هوالتیه یکتی راگاندنا جنیره جه روشنامه وان شهرستان آسمین ببیرانی گوت رهوالا مه و شورشگرانه مر شهرستان آسمین وکی دنیس فرات نوجیان ارهان و مینا بدهان شهیدین لسر ریا گربت لی مشیان مهره خواه لکار و خباتین راگهاندنا آزادان یه رجه گوت رهوال شهرستان آسمین 24 سالان دناو رفین تکوشن آزادیه ده بفداکاری و سکنا خواه اویره که بینا برمشیا او جبومه بو حس کرن باوری اراده جسارت و هوالتیا راست جبو ببه دنگی حقیقتا گریلا لچیا گریا و دنگ هست هیوی باوری و بریارداریا گریلا راگهاند هر دروپک خواه دانا کو گریلا جبو آزادیا گلوراتی خواه رجاند پیروز دید و
و بگل ره پارو کر یه جه دست نشان کر که شهرستان آسمین دناف راستیا شورش روجاوای کردستان دژی برول خویا پیشنگی رابو گوت لنرخ شورش خودی درکت جبو پارادیگمای جیان آزاد لوی خاکی به پرگال ببه بده سوزی کار کر شهرستان آسمین به سمبولا سرکفتن کد و هوالتی حالی ترکولو گوت امنه چارن کو خطاتی کشینه بهونن بردفکا مجلس اجرانیا دم پارتی و پارلمنتر آمده حالی ترکولو درباره گشتینامه و نهمین پاکتا دارازی داخوی گوت اف بلگه که نیرین آکپی الهم جنه آکپی ده دستراداریا 22 سالانده هر دم دجمناتیا جنه کرن اف بلگه دکن ویزیونه بیکو جنان جره خسرین جنان نیرینین بگرن کرنه روژاوی زیده تر دیانت کرنه ناوند وزارتا پروردیجی بازاروکان برنامه که مترسینی درخصیه پیش سیاست انکار و تنکرنه دکنه مرحله کنو حالی ده ترکولو دازانین کو اولودشی پولیتیکای انکار و تنکرنه تکوشینه دکن گوت مپیکانه کو ام ویزیون نوین انکار و تنکرنه قبول بکن AKP هر تم دستکفتین جنان خصب کرنه هر دم دشمناتی جنه خورد کریه ام جیانا لسر تنکرنه جنه تیاواکرن قبول ناکن و امی تکوشینه خواه برفرهتر بدومینن لمرسینه ده سرداگرتنا مالانده 12 ولاتی هاتن بنچاف کرن لمرسینه ده چارچوه لپرسینه که سردوزگری کومارا ترکا مرسینه ده بدی آیا اندامتیا رخصینه بسرگرک مالانده گرتن لنافچه تارسوس گلنار اقدeniz و توراسlar و یعنی شهریین مرسینه 12 کس هاتن بنچاف کرن کسین کواتنه بنچاف کرن برن فرمانداریا جندرمیان یا مرسینه تیگوتن و هجمارا بنچاف کریان ده بکوزیده تر ببن جدی سی کنگره خواه نوا دمی لدرخست افسرو که نوح بجارتن کنگره دمی یا مجلس کرد دموکراتیک سوئیسره کو سیوانا سازی و دزگین کردین سوئیسره لبازل پیکات کنگره لسارونا کنفرانسیا نواندا جواکا کردیا دموکراتیک به بشتاری 11 مجلس 5.2 اندام اینسیاتیف یندنوا جدی است پیکات خباتن سرکات نرخاندن هزاروکین دمی جهاتن بجارتن سیاست مدار مصفر سوولار و اندامی کمیته رهبری KCK زبیر آیدار بشتاری کنگره بون لازمه ام امپاتی ام حوالی ویدری اوکو حوالی وانا ام دنگ خوازداتر بلند بکن ام خوازداتر بکنن و ام وارا حوالی بکن ام سلام خوشمارا بکن ام وارا حتی داوی جنوبن ام قهرمان منه ام یاد پاردن ام وارا بیامد پاردن ام کردستان پاردن کنگره نوا دمی جدی سی بخواندنا راپورین سالانه بردام کرپشتیا خفتنا زبیر آیدار دداویا کنگره دش با رهبریان نو دنگدان پیکات دیلان چتینکایا و جمال özdemir و که افسرو که نوهاتن بجارتن هر وحد کنگره ده خلادان مجلسا گلی کرد یا جنوری کو چالاکیا رونشتنه یا 27 مجدار 2020 و هر روزا چهارشنبه لبرنونرتیان توینیک بوی یا جنوی بکتینه خلاص جالی افسروکا جدی اس سلما سرر یا کو دما پیوراوی بداوی بوه هات داین د دیروکا مکسیکای ده جرا اول جنک بوس سروکا ولات لګوري انجام فرمی جهران ستویا هل بجارتران توی یا مکسیکای ای ان ای و هاتیه شکره کرن نامزدا پارتیا مورن کو اقتدار کلودیا شامبوم ده بجارتران سروکاتیا دولت یا مکسیکا ین روجا یک شمیده به فرق کمزن بسرکت سروکا ای ان گو دال پلوب تادی راگهاند کو شرداره مکسیکو سیتی ی بری کلودیا شامبوم جسدی 58 شست دنگان به دست خستیه بسرکتم رقیب شامبوم سناتور سول تیل گالواس جی دنابرا جسدی 26-28 دنگان ورگرتم شرادار مکسیکو ستی زانیار کلودیا شامبوم یا 61 سالی و پیورا خواه حتی سال 2030 بدومینه و یکی جوتمه هجی پیوریج آندراس مانوئل لوپس اوبرادور دور بگره لگوری دانه نتوینیک بویی ده سال 2023 ده روزانه هریکم 10 جن لمکسیکای تنه قتل کرن و شامبوم ده دیروکا مکسیکای ده یکم سروکا جنه
بلگودانیجا منوچه خو بنوچه کدن درباره خصب کرنا اراده گل لشارداریا جل مرگده بدای بکن بانک کدن جهات او بانک جی ماکیه ملیسین آزادی این کردستان ماک پشتی دست سر کرنا اراده لجل مرگ داخویانی اگدان و جبو برخدانا بنا ور بانک کرن داخویانیا ماکی ده هات گوتن ام بانک لگلی خوی ولات پاریس و جوانن کردین هنگ دکن کو لدجی فاشیزم ترک آخر کر و داگر کر خودی ل اراده خوی آزادی درکون و بنا ور لبرخوا بدن هات را گهان کو ملیسین ماکی و لدجی داربه سیاسی لهم به اراده گل بگلی خوره لبرخوا بده مجی قیوم فاشیست لخاکا کردستانی قبول ناکن داخویانی ده هات گوتن ام بانک لجوانن کردستانی همیان دکن کو برح برخدانه یلوانی هتا فراندن دسری ده لجول مرگی لتواهی کردستانی بخطک خورد یا چلاکیان برسوی بدن روش لدجی فاشیزمی روژا خودی در کتنا لی اراده و آزادیه روژ او روژا کو چتین قرکر این ترک و مجی قیوم جو کردستانی بین قوراندن بری دوجی سرکفتنا لجونی رش سرکفتنا دم پارتی بو ام بسترانه که لسر هیروانی یکوما برخودان ده سالیم بری دهاتی چکر خاطری خواه جود خوازن بودانی جبرون خوشیده